Kaneka long kaba pelungo yangi. Bale, kaneka imbasa, kaba bundru, kalaban long ka donu jongi vai pai vai. Ka donu jongi ru hakane ka juka, juk menda. Ka donu jongi bru hakane ka juk kaba menda ke dap dak ki bon ki ke baro. Ka donu jongi bru, ka jingem jongi bru, ka dap dak ki bon ki jingko sulai. Ka tinu belai ka on haka kospa jongo yanis katsau I vai. Wat ko sulai, wat ngau diau, ngek hau belai, ngek hanaro. Henry kae kabangi yoi ha bedlehem haba ujose batka maria kabale pan jakasa ki on nimdon jakashu hanne nagabenda jompi namar ki yenjongi baro kadabda kibruyu kane kalom kaba jia kakama tu jesu haba ujesu lakwa banyo jakasa Kimdon buriu bakaloy banay jakasa yawu kabamod buon ki buriu jan kanega juk kabamenda kimdon jakas shu nagabenda u jesu kimdon jakashu haka jingem jongi yawu bele kimai jakashu yawu bele haka jingem jongi kiai jakaya baro kiye saudam jongi henry kimju ai jakasa Nagabenda Jesu. People have no room in their heart. People without a place for God in their life. This is the situation that we face. People have no time for God. Kibru kimdon por nagabenda Kibru kimdon jaka nagabenda uble. Kidon jaka nagabenda bon ki ke baro. Nagabenda ke jingle kemen kidon jaka. Nagabenda ke picnic kidon po. Nagabenda ke jing snowba kidon po. Nagabenda baro ki kamai ke kaji jongi kidon po. Nagabenda ke bamgadi kidon po. Nagabenda ki paralo kidon jaka. Nagabenda ki bahir batoin jongi kidon jaka. Henry yawenong penimpat kimdon jakashu haka jingim jongi haka donu jongi. Ladangi pe saudom jongi. Ladangi pe shaki haki inga sem jongi. Nilaban yoi. Wat hapo ki inga sem jongi ro. Nimju ai jaka yau blay. Nimju ai por yau blay. Nimju bu por nagabenda u blay.